All right, 3. Porque ni phone la nta ko xingambo wa ka GCR. Wa ka GCR imanyanya kwala ka. No mona mere nta khomiwa. Yini? Mere nta khomiwa. Ita khomiwa? Indley. So me senda ko wadi. Mbona swi shapo swi senda ko wadi. Anuku ita khomiwa indley. Let me warn you before you call. Nkanelo sisokungasitive kwa usithina kubulavuleni. Iyini niso endla kwa wadi? Ita khomiwa kwena. Isho leswi swi endla kwepe. Oh, so I party abantu laba ngangikidnap. That's why ngabulawula sisokungasitive ke. Mina kuntolovela mina. Engabulabula ebona. No, mara fact yakho mina balabulela yena Anuku. Okay. Anuku iba careful before iruketela or ichubeka ku leswi iswivulavula ku ita swiyimela. That's what ku hava lexi ni nga xi endlaku hi wena Beni a na ntirho na wena ku hana xilo lexi ni lavaka ku xi endla ka wena and there's nothing. I was just saying Minduku before I vulavula ka Minduku I rhanga I ndla vulavisisi I swi twisisa. I do not know. It's fine. You mustn't look hlamusela ke. Na next time ingani foneli I vulavula hi thaka ro I nga ri investigatanga.